señalan por Dios, así ni también transmitir para el pueblo de Bonaire. Nuestro pendiente para la señora Lucky Nicolás, que va a abrir rueda de prensa a noche del gobierno de Bonaire, junto con otro departamento que envolvido en el asunto de coronavirus aquí en Bonaire. Nuestro pendiente y nuestro claro para comenzar. Nuestra pendiente de señora Lucky. Ok. Nuestro vai gezegd hebben we Está pendiente para la introducción de señora Lucky Nicolás para que rueda de prensa. Memora de prensa, boa noite. Dank je voor bini, no sabe que te na noite e que normal por da bolsa vai happy horas e outra coisa, pero nos lono a invitar bolsa se nota para um motivo importante. Habemos rueda de prensa, caminda gezagheber Edison Reina, como presidente de llama Team de Manejo Insular. Lo va a explicar que está en medida a tomar recientemente relacionada con el virus de corona. También nos tiene junto con nosotros, señora Alcira Yanga Jansen, que es jefe de Departamento de Salubridad Público, y banda de gezagheber Edison Reina, nos tiene Dr. Giovanni Frans, que también es un miembro del Team de Manejo Insular. Está encabezada así se llama Colom Blanco, que es Colom de Servicio Médico del Team de Manejo Insular. Un dice que gezagheber daarbij doen una declaración, promena papiamento, después en holandés y después zij een chance voor vosotros pregunta. Y te pasa palabra ahora. Nuestro vai gezegd de Bonaire. Dank je, Lucky. Boa noite, prensa presente e tudo que está seguindo os dias de média. Lucky também está muito contente com a sua presença e agradecido por vir de você e por comunicar com a comunidade também de período tão importante que nós temos que ter na altura de que está passando. E que está ali a anunciar que na Bonaire, no momento aqui ainda não tem nenhuma pessoa ainda que apega com o vírus de corona. Apesar de estar aqui, conjuntamente com o time de manejo insular, me quero informar você e também as comunidades de alguma decisão que agora tomar e está aqui em conexão com decisões que também agora tomar na país vizinha Corsol e Aruba. Enquanto de ESA, como gezegheber, responsável e presidente do time de manejo insular, a tomar a decisão conjunto tem o time de manejo para fazer uma petição na ministra de infraestrutura na Holanda para cerrar espaço aéreo para avião que está vindo de Europa, em particular de Holanda, entrante Miami, 4 de março até 31 de março de 2020. Informação, decisão aqui com a AKM, a informei também nos seus colégios e também na Conselho Insular, promete que vai chegar no momento que como está informando a você. Apesar de transporte aéreo, nós decidimos também o time com o barco no cruzeiro de vecindário de Bonaire, no guardo aceitar, no guardo receber aqui na Bonaire. E apesar de sair, a organização Cruzeiro Internacional deriva na mesa a tomar a decisão que durante 30 dias o cruzeiro não navegar de nos águas do Caribe e não sai de haven de uma navegabile. Mas eu me posso informar que tem a decisão maneira que a petição que nós fizemos na ministra na Holanda está que guardo acompanhar para conselho e RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheidszorg en Milieu, die qual está dando motivo de saldo público para evitar que mais gente de Holanda lo governo Bonaire assim eventualmente introduzir o vírus aqui na Bonaire. E assim nós trabalhamos preventivamente evitando que nós portamos como parte da epidemia mundial que está escanando hoje aqui.
Nuestra papia, no solamente, inicialmente se trata de país de Europa. La idea está, nos también considera otro destinación y países en el mundo, camino noslo atender con un tipo de decisión que también será espacio aéreo para destinación mencionar aparte de Europa. Ya más, la decisión que es una decisión que nos toma para la defensa de salud pública y está en nuestra en combinación con el team y también con el Ministerio de Holanda. Nou, ik heb iets staan met zo'n koers naar Hollandes. Ik wil beginnen om te melden dat op Bonaire op dit moment geen enkel persoon aanwezig of is besmet met het coronavirus. En ik wil dat aan de hand, ik wil u laten weten dat op advies van het EBT, het landelijk beleidsteam, en na het raadplegen van het bestuurscollege en de eilandsraad, dat wij analoog aan de beslissing op Curaçao en Aruba, dat ik als gezaghebber aan de minister van INW een verzoek heb ingediend van het luchtruim voor de vliegtuigen uit Europa, specifiek Nederland, met ingang van morgen te sluiten tot 31 maart 2020. Ik hoop snel daar antwoord van de minister te mogen ontvangen. En simultaan hebben wij ook besluit genomen om alle cruiseschepen die Bonaire zouden aandoen in de komende weken te weren. Maar het is ook in de cruisevereniging, internationale cruisevereniging, is het besluit gevallen dat cruiseschepen voor de komende 30 dagen niet uitvaren vanuit hun thuisbasis. Het besluit van het EWT-team is natuurlijk samen met een advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Die hebben de redenen en argumenten, gezondheidsredenen en argumenten meegegeven die wij dan willen gebruiken om onze luchtruim vanuit Europa te sluiten. En de reden daarachter is dat de beperkte capaciteit van zowel klinisch als preventieve dienstverlening die de eilanden als Bonaire kwetsbaar voor is. Wij hebben simpelweg niet genoeg capaciteit om dat zulke grote eventuele epidemie of spreiding van die virus hier te behandelen. Dus willen we preventief daarvoor maatregelen nemen. Zoals ik al noem, het besluit is ten eerste voor het Europese deel van dat wij dit gaan sluiten. Die verzoeken doen om te sluiten, maar natuurlijk worden ook andere bestemmingen gekeken in hoeverre wij dat ook zullen doen. De reden om dat eerst naar Europa, Nederland te doen is omdat de infectiegraad daar op dit moment hoger is dan andere bestemmingen die Bonaire doen. Maar dit kan per dag veranderen en wij volgen dit natuurlijk per dag en dat kan ook eventueel een andere besluit volgen dat andere bestemmingen ook dezelfde lot zullen ondergaan. En nogmaals, het besluit is genomen omdat de prioriteit is om volksgezondheid te beschermen. En ik begrijp dat dit een ingrijpende maatregel is, maar we doen het voor de volksgezondheid te beschermen. De komende periode zal de EWT dagelijks bij elkaar komen en om verdere beslissingen te nemen en om dit volksgezondheid te garanderen en te beschermen. En wat betreft, ja. En wat ik ook mee wil geven is het volgende. Dat van het infectieziekte heb ik inmiddels min of meer uitgelegd hoe dat zit met die vluchten. En er speelt ook een andere element nu in Bonaire. En dat is niet alleen op Bonaire, we zien het ook in Europees Nederland, we zien het ook op de Zusterseilanden. En dan hebben we het over het hamsteren bij supermarkets en plekken waar voedingsmiddelen te koop zijn. Daar wil ik een beroep op ieder doen om gezond verstand te gebruiken. Wij hebben als EWT genoeg informatie meegekregen om te garanderen dat er voor de komende maanden genoeg voedsel op Bonaire aanwezig is. En dat er ook genoeg voedsel onderweg is in de vrachtschepen die Bonaire zullen aandoen de komende dagen of weken.
Dus daar hoeft men niet, nogmaals, ik wil ieder een beroep op doen, niet in wilde weg gaan hamsteren bij supermarkets, maar er is genoeg voor een ieder en dat is niet nodig om in panieksituatie te belanden die wij niet willen komen. Na papiamento, me quer mencionar, o tem mesmo curso na gran parte do mundo e também riba nós isa na hermana Kosovo e Aruba, tem fenômeno agora aqui com não sei que palavra está no movimento, pero da hamstering, da acaparação excessiva de combustível dentro do supermercado, né, e tienda, né, caminha tem uma situação chega a uma situação de pânico e caminha lo tem escassidade. E que garantizar o me dá informação e também suficiente confirmação de importadora no supermercado, né, por lo pronto tem suficiente comida na Bonaire e estão a atender com a pressa comida na Bonaire também a confirmar que tem suficiente barco e também tem suficiente container para comida também na Bonaire. Então, são apelações que arriba a comunidade para que usando o sentido cívico e evitar haver não se crie uma situação innecessária para nós mesmos. É tranquilo e suficiente comida na Bonaire culturando por seguro esse período que nós estamos a dizer aqui e tem aún mais me compreender que importadora que tem mais que luna de suficiente de combustível na Bonaire para estar com nós tem run arriba nosso combustível aqui na mesmo curso está conta também para combustível para veículo há a confirmação de Curol que tem suficiente produto de gasolina e diesel e essa é o que seguir agora subastecer na Bonaire em período de gasolina. Hetzelfde geldt ook voor wat betreft benzine en diesel en andere brandstofmogen die mogelijkheden zijn op Bonaire. Er is genoeg brandstof die garantie hebben gekregen van Curol en toevoer zal gegarandeerd blijven de komende periode. En daar wil ik ook nogmaals natuurlijk en ieder verzoek een beroep op doen om te voorkomen dat we tot hamsteren overgaan wat niet nodig is en dat wij onszelf in een bepaalde situatie kunnen bewerken dat niet wenselijk is. Dat was, even goed kijken, ja, dat was mijn statement. Esa es lo que me quiera dar como statement y si tiene preguntas gustosamente lo mismo que atender y contestar en mi que añadir que esta pregunta da un ticket en dirección técnica de asunto de seguridad público of de asunto de bastante en dirección de hospital, etcétera, de West-Colón Blanco. Yo me paso palabra hoy para mi colega está junto conmigo, pero si esta cosa en general, y el lado del team, gustosamente mi persona lo puede contestar. Kagaya di aziende cui a spazio aereo e quindi una paulana. Non si dipende di medicina o di Irlanda, come la recapitolata per il trasporto di carga, anche era a passajeros o a carga. Buona pregunta, Aimer. E petizione per aereo spazio aereo para Irlanda, specificamente para persone. E carga se queda abrir y también está algo que está realizado algunos ministerios llenos con necessidades de carga aquí en Bonaire. Llega así a lo no tiene comunicación necesaria para presionar sempre y cuando y también tiene decisión que lo tengo que hay nos pasa una apelación arriba Marina Real eventualmente conjuntamente o Gano lo puede crecer el asunto de pero es algo nos tengo guarda ainda y ahora es situación llega guarda que a pesar de no poner eso por eso también en esa situación y no puedo de no tener no quiero que no otra juntos sino para
brug worden creëren para suministração de carga necessário possível para o subsistema aí. Ok, jadi dos perguntas ya, dos perguntas son grandes y discretos. Para caso de si nos detectar una persona, dos personas que coronavirus, una persona que debe isolar. Hospital de Bonaerense, o qualquer outro sítio como é que tem carga. Quieres saber tu pregunta que salida al público puedo contestar, pero si más preguntas para mí, no sé por qué eres ahí, María, entonces, ¿está bien? Pero pregunta para mí. No, a mí sí para de la turno. Ok, Ludo Nicolás, be excellent. Nos attende anche a Rupa School unang at tomar desisyon manera de linha lo que tomaram plano de cancelar todo evento grande e camisa tem centenares de gente nós aqui dia de Rincón e dia anterior os dois caíram mesmo semana caminho o período segundo o componente que vai ter mas quando pagar o teclado a governança que está agora no pero ya nadie está cayendo más. Lo siguiente, nos tengo que realizar con la decisión acá en Holanda y la persona y Aruba camina sin el virus acaba, otra situación como el no tiene ainda, pero se identifica que nos nota al final nos nota como precaución. Y aún más, te quieres ir precaución nos tomando ahora que ahora tomamos mucho más comer, es que lo evitar, dice medicina, pero el lo por escalar el camino que está en otro país. En ese sentido, el Ludo no está siempre viniendo junto todo el día, está evaluando todo el día y naturalmente está válido todo lo que nos brinda propaganda necesitamos con nosotros higiene de mano, esposa de mucocote, etcétera, con nosotros que sigue para evitar con el plama y nosotros va a que día por día conta para atender con eventos en camino de higiene que está bien junto si llega a ser si un coronavirus lo posible plame arriba a Bonaire. Pues un día más a base de esa situación presentar y a base de día a día con el team de manejo también junto ainda nosotros tomamos decisión. Dos perguntas, já quero explicar com a noite deputado de Neyer, não sei, porque a pessoa por sempre aqui e realizando diferença muito por publicação pessoal. Como explica como se Digo explica, a ver, me presentar como consejero presidente del team de manejo insular. Team de manejo insular también junto, ahora tenemos una situación de emergencia y ahí como consejero presidente del team, mita consideramos y que es decisión a favor de más. El team, diputado no está parte de y también está económico de na coloca rata brandweer blanco hospital blauw de politie oranje de bevolkingszorg er zijn het zien ainda é decisão da CAI de uma situação mais nossa de agora é uma vista de situação para mim informar dos seus colegas e também insular e tá compreender que o senhora de Neyer não está na Bonaire que estava na Holanda e ele ia back e é motivo disso de algo personal, pero não está bom que o senhor de Neyer, de maneira sempre, como parte de deputado, está bem consciente dessa situação, pero de essa situação na Bonaire, agora aqui simplesmente, a mim como um presidente do time de manejo insular, está tomando responsabilidade aqui, e está netamente algo a mim eu tenho que guiar ali. Terima kasih tadi nota ke kita harus menangku positivo coronavirus na Aruba, turun coronavirus por América.
die kon akinano si ook jong die voor die merken die kon nou hacer para die merken dan. Dos, conseguir parte promete que camino para consultar com a pessoa e agora consultar com ela vez tem logo como está aí agora confirmar para ter algo o problema são das por confirmar de dos mas mencionar também que o motivo que nós escolhemos para a zona de Europa promete que statisticamente Europa agora tem grado de infecção muito mais grande do mercado e ainda na maneira de dia para dia nós trabalhamos Kita tomar decisão da outra área, né, entre outras mercas, nós tomamos uma decisão para tomar decisão de Europa. Quer confirmar que o Milan vai em New York é outro também. Pero mesmo segundo le diré agora que já acaba de mencionar o supermercado na Oceania da Prensa, tem suficiente mercancia vai vir e tem mercancia no stock também. Pero de fato o governo tem controle de preço. Boa pergunta. Sempre quando nós temos o departamento de tudo sustentável que está controlando o preço, naturalmente nós vamos pôr agora aqui muito mais ativo também para ver se nós temos extra ponendo o preço extremamente alto de uma certa produto da necessidade da pessoa. No momento que nós temos que abusar e assim mal uso de situação, assim por sacar mais benefício de gerir o valor de outro lado. Em quadro aí como que trabajaba con responsável também para poder tentar tem controle de preço também pode dizer também assim uma apelação de banana para ter aún muito mais vista livre. Oké, om mee te vertellen. Wat gebeurt er met de gestrande toeristen die terug willen naar Nederland? Is het idee om legertoestellen in naartoe te laten vliegen om die mensen op te halen? Ja, dat is inderdaad zo dat we hebben begrepen dat zoals jullie weten, onze Zuideilanden hebben allemaal besluit genomen eerder de gedurende dag. En we hebben begrepen dat vanuit de Nederlandse vliegmaatschappij dat er repatriëringsvluchten ingezet zullen worden om leeg hier naartoe en vooral terug te vliegen naar Nederland. Dus dat zal ook hetzelfde voor Bonaire gaan gaan. Dank u wel. Sì, appunto, si sta con accordo il turismo naar Bonaire, il Holandese lo bij Hollanda. Wanneer nós compreendemos os vai da Holanda, die heeft decisão geworden om maar vermeende na Corsoia Rua também de companhia aéreo que está aqui da conta pé a tomar decisão gava com alo com iniciar com o governo de repatriação e caminho ao final do Baixi e vai dar com Holanda. Precies, een cliënt ook bij de Bonaire que está waarschijnlijk in Holanda. Quantas vem back? En dan bij vakantie. Hoe groot de kans dat het niet gaat komen? Nou, we moeten zo zien. Bonaire die heeft een verzoek ingediend inderdaad bij de minister. De minister moet daarover een besluit nemen. Het onderdeel van het besluit is ook onderbouwd met verzoek en advies van RIVM. Dus in dat kader is het ook, denk ik wel hard mogelijk en ook het geval dat de minister hier positief over zal gaan beslissen. Want in het kader, als dat niet gebeurt, dan zijn de consequenties denk ik niet alleen groot voor Bonaire, maar ook groter voor de minister zelf die uiteindelijk verantwoordelijk is. Jawel, het verzoek is altijd via RIVM ondersteund en onderbouwd met argumenten en redenen van de RIVM om de technische sluiting van de luchtruim via het ministerie van INW te bewerkstelligen. Hoe zijn dat nu dus vooral in Nederland? Maar zegt u ook tegelijkertijd dat we andere vluchten uit Europa sowieso niet moeten zetten of alleen nee? We hebben maar 2 vluchten en die zijn altijd Nederland. Dus dat gaat richten we ons niet op. Maar sluiten we niet uit weet het niet dat we alleen aan mij helemaal tot 31 maart. En ik verwacht niet tussen nu en 31 maart er een nieuwe lijnvlucht bij kwam, maar tot die tijd is alleen die 2 vluchten uit Nederland die worden dan gebeurd. Ja.
Más preguntas, están aquí. Prensa siga com pelos campos de repatriação de Holanda para de Bonaire para Holanda, onde é que Bonaire, de Holanda para Bonaire. Bom, in feite algo que nós temos que decidir, nós não decidimos como atender a criação deles, normal a ideia vai ser fronteira taco para evitar que quando vem em área infectada, também de Bonaire. Mas naturalmente tem pessoas que têm em casa. E de quadro aí nós temos que tomar decisão e também volta a contar atender a decisão que vamos tomar e também justamente para evitar mas que acentuar isso aí, para evitar que nós saia nós com essa decisão de o vírus ao chegar na Bonaire, mas naturalmente nós temos alguém que está também alguém que estava na Holanda, está vendo por aí que vive em casa também vai chegar na casa. Mas estava a já está? Não, tem pequenos acaba na parte é a registração. Ele diz a vamos ser aquele diretamente que vai entrar, não pues vuelve a poder guarda depois O último é o caso AMS. Nós temos que guardar a confirmação do ministro na Holanda, o também será e proibir para ver a leitura e Thailand chega a Bonaire. E com isso não comporta uma decisão do Ministério de Infraestrutura na Holanda. Essa decisão cai ora por razão e motivo não vigente de salubridade, por o coordenador do Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, viva Conselho de Petição de Bonaire, aconselhar o Ministério aí para evitar que vuelvan de Bonaire. A decisão é petição na sala de Bonaire dava, nossa pedida para a AUE, naturalmente o Ministro tem que tomar sua decisão e nós estamos em realidade, haverá uns 8 homens, na Constituição de Reis, su versión, esa es la idea, pero está lo más realísticamente posible, nos tenemos que evitar que acciones de Bonaire. Pero no se debe decisión rápido, porque soltamos pasado a Aruba a un Bonaire y tiene vulnerable, porque si no se la prende, somos diretos ya. Aruba será persona para já domingo. Por isso, a ser também nós temos a decisão al instante, mas não estamos de acordo com a ANS, mas é da seca ministra e nós põe urgência aí também. Seca ministra para realizar, começam todos os dizer que a Lorena não usa maneira como vai outro vídeo na vinheta por pular da parte a uma maneira assim para não olhar só a partir da pessoa. E dado caso o lance que não está, não tem uma decisão portada. Que coisa o governo é igual? Não, é responsabilidade final da seca ministra. Sai nossa doença, como pegamos que viam carta de detalhe, essa gente que aí for, a sua responsabilidade para alguém que quer ser suficientemente um sinal eminente para ter uma decisão lo mais antes possível. Contar com escola, é uma pergunta, mas a escola é exterior. A escola tem, já mais, nós estamos totalmente com uma situação o outro país na caminho de decisões que agora tomar a escola de agora será. Tanto que nós não temos essa situação caminho, mas chega na tal decisão, a escola tem que abrir normal. E nós estamos reunidos dia para dia para monitorar a situação. Se cambia, naturalmente nós estamos indo com informação entre outras coisas. Este país está planeado para ir exterior a una actividad naturalmente está quedando naturalmente la equipe aquí, pero el momento aquí mundialmente me quiero decir un momento hubo ya placer sobre el riesgo y no Europa somos no sabe considerar algo mundial. Pues en ese sentido, ya frente lo que han decidido, lo que han que, pero mitad ya urgente en el tipo de cuidar y la va con una salud una vez y para evitar y cada vez en riesgo innecesario de hacer tipo de diagnóstico. Mira que por ejemplo pusieron a mes, está una decisión para no navegar más, sin compañía de dirección tan una mesa, digo no tabula más y esa que no solamente para evitar que para evitar el riesgo de personas o contagiar y también
wanneer ze dan met elkaar gaan worden in dat. Dan, ik kijk het alles nog ook vertaald in het Nederlands. Er staat heel veel Nederlands. Ik heb het in 2 talen net doen. De vraag was of wat ik mensen zou adviseren die nu op reis willen. Het zijn moeilijke tijden en ik zou hem ieder aanraden, maar dan moet iedereen zelf weten wat ze doen om te voorkomen dat je een onnodig risico gaat lopen door te gaan reizen nu. Het is niet iets van in de regen, maar het is iets wereldwijd dat je niet voor je wel naar ergens naartoe gaat, maar want het is overal wereldwijd dezelfde situatie. Dus ik wil mensen toch aanraden om niet nodig op het eiland te verlaten om te voorkomen dat je besmet raakt en dan eventueel ook de virus meenemen naar Bonaire. Ja, een van onze luisteraars, kijkers vraagt of de vluchten die nu nog binnenkomen, totdat de maatregelen dat er contract wordt extra gescreend worden. De protocollen die al van toepassing waren, die blijven nog steeds. Mensen worden nog steeds gescreend en dezelfde informatie, de screening bij de plaats van vertrek en ook hier, die worden nog steeds dezelfde protocollen die gelden. En vooralsnog niks iets bijzonders dan dat. Na papiamento, ik hoop dat het regime dat die wel naar de dingen binnen de worden extra controlar, maar contestar el protocolo vigente da queda y de control na porta de salida durante el vuelo da avión también da participar medidas y na Bonaire or na llega también de parte de Marshall y a porta informar de pasajeros dan que con la guardia in questione de situazione con la poi la parte di controlli pay. Economicamente está que para nuestra economía también está para un plan económico y tem informação cabe assim modelo de prevenção na hora do tipo como está parte a o trabalho de país de 50%. Tipo o governo de parte acá. Y que contestar lo siguiente, me que mencionar también que salubridad pública es en primer lugar. Ahora que medidas que nos toma para garantizar salubridad de los públicos y las comunidades y las islas. Situação econômica é algo importante, nós temos na mente também e nós está atendendo também temos os colégios, deputados de economia, o grêmio comercial da Bonaire está atendendo como atender que assunto. Estava assim moção também lançado último que para pedir os colégios para alocar fundos para eventual consequências de evaluação aqui. A situação aqui para assinar por ajuda e suavizar o impacto econômico que vai ter em nossa economia e companhia. Para algo do governo mundialmente e me quer pôr ênfase a nós agora aqui a importância para garantizar a saúde pública e esse é o número 1 e naturalmente nós só mirar a situação econômica e de Bonaire também de qualquer toda companhia também. Moet ik het ook in het Nederlands zeggen, voor ons vraag was of we ook rekening houden met de economische consequenties van de maatregelen die genomen worden. Ik wil graag nogmaals nadruk op leggen dat wij voor ons geldt nu dat de publieke gezondheidszorg van belang is. Die moeten we dan eerst goed onder controle hebben, dat we onze eilandgenoten ook beschermen tegen alles wat coronavirus kan aandoen. En economische consequenties, die moeten we ook natuurlijk behandelen. En dat zullen we natuurlijk naderhand doen als er hiervoor de tijd is. Ik moet jou alvast meegeven dat van het bestuurscollege, de gedeputeerde, hier al bezig is met de sectoren om hierover te praten. Er is ook een motie uit de eilandsraad om daar fondsen apart te allokeren voor eventuele gevolgen
van de coronavirus die we ondergaan. Nog één vraag. Eilandbewoners die nu in Nederland of in Europa blijven, hoe komen die terug naar Bonaire? Dat was dezelfde vraag van net in de papiermenten zei. Dat hebben wij natuurlijk, gaan we daar kijken hoe wij dat kunnen oplossen. Repatriëren naar huis toe is natuurlijk ook van belang. Dat moet natuurlijk opgelost worden. Kijken, dat hebben we nog niet. Als wij nu hebben, als het in ieder geval is om inkomende reizigers vanuit Europa zo snel mogelijk tegen de van dit virus hier naartoe te brengen, te voorkomen. Uiteraard is het... Nou, ik heb het lekker. Ron, ik weet niet zeker of ik degene bij die jouw vraag moet beantwoorden. Ik schuif hem door. Oké. Uiteraard is het idee van de maatregelen om besmettingsgevallen op Bonaire te voorkomen. Natuurlijk kan dat niet gegarandeerd worden. Het is toch niet onwaarschijnlijk dat er alsnog besmettingsgevallen terecht zouden kunnen komen op Bonaire. Als het echt uit de hand zou lopen, hoeveel intensive care plaatsen heeft Bonaire om gevallen te kunnen behandelen die niet thuis uitgeziekt kunnen worden? En daarop volgt, als dat er meer zijn dan de intensive care plaatsen die Bonaire voorhanden heeft, wat gebeurt er dan met de overige patiënten? Dat is die naar het buitenland gevoerd? Nog een derde vraag? Nee, dat is waar. Voor nu. Oké. Kijk, met zeg maar de maatregelen die genomen zijn met betrekking tot luchtruim, maak je de kans dat mensen besmet met het COVID of het coronavirus, wat COVID-19 geeft, Bonaire binnenkomen. Dus dat betekent dat je eigenlijk de kans op verspreiding op Bonaire veel kleiner maakt. Want je ziet toch dat als je kijkt naar China en vanuit de gebieden waar het begon, van waar hadden ze vluchten naartoe? Dat zijn ook de plekken waar je ziet dat passagiers dat hebben meegenomen. Het probleem is wel dat screening op airports heeft geen zin. Waarschijnlijk zal je van de 10 patiënten of 10 passagiers die met een coronavirus naar die COVID-19 binnenkomen, zou je met een screening op de airport misschien tussen 2 en maximaal 4 te pakken krijgen. En dat betekent dat 8 doorheen komen terwijl je er heel veel effort voor moet doen. Dus dan kom je eigenlijk op het stukje wat vanuit de publieke gezondheidszorg wordt geleid. En dat is dat je samen met de huisartsen en veel informatie aan de bevolking patiënten die volgens de casusdefinitie mogelijkerwijs coronavirus kunnen hebben, dat ze dan moeten gaan bellen met een huisarts. Dan wordt het onderzocht. En dan, als zij inderdaad aan die casusdefinitie voldoen, dan zullen monsters worden afgenomen. En dan gaan ze in de isolatie. Als je kijkt naar het coronavirus, dan zijn de meeste patiënten worden niet ernstig ziek. Als iemand ernstig ziek wordt, dan is het meestal iemand of op leeftijd, of ze hebben een of andere aandoening waardoor hun natuurlijk weerstand minder is. Dus voordat je een situatie krijgt dat je heel veel ernstig zieken hier krijgt, ben je veel verder. Dat is 1.
Als wij het met z'n allen goed doen, dan komen we niet daar. Maar dat ligt niet aan de maatregelen die wij nemen. Het ligt aan de maatregelen dat de bevolking, dat de mensen zelf nemen. Als de maatregelen, de adviezen worden opgevolgd, dan reduceren wij de verspreiding van het virus. En daardoor ook de kans dat mensen besmet raken en dus ernstig ziek worden. Nou, worst case, hoeveel intensive care plaatsen zijn er beschikbaar? En wat gebeurt er als die plaatsen vol zouden lopen? Het ziekenhuis van Bonaire heeft geen intensive care bedden. Niemand heeft er intensive care plekken beschikbaar? Nee, we hebben geen intensive care afdeling. Okay. We hebben een afdeling wat we een special care noemen. Daar hebben wij 5 en als we wat indikken 6 bedden. En vanuit de ziekenhuizen op de 6 eilanden zijn wij samen met het ministerie van Volksgezondheid en Sport in Nederland zijn wij in dialoog om te komen dat de intensive care bedden op Curaçao en Aruba, zelfs als coronavirus zich verder verspreidt, nog steeds beschikbaar blijven voor ook de patiënten van de BES. Daar zijn al een aantal overlegmomenten geweest op niveau van de ziekenhuizen. Wij zijn daar op een lijn, want wij werken al samen. Maar dit is nu zeg maar de afspraken die op niveau van ministers en landen in de komende dagen gemaakt gaan worden. Oké, dank u wel. Ron, dit is ook een moeilijke vraag. Dr. Frans, door gezondheid dat kan ik bij ons. Medische uitzendingen, ook para worden entre Bonaire y Holanda, dat is een laatste tempo, de medische uitzendingen naar Holanda. Ik weet wat ik dan. Entonces, otro cosa, el resultado que muere tu coronavirus, trato especial, ahora que como medische uitzending van de Holanda, otro país. Paco pasyente ng tingko ba Holanda para tratamento médico, sa ita ang responsabilidad de SATVK, pues a base de desisyon de territorio insular de Bonaire, de party gezaghebber junto po team de manejo de insular. Agora que já se calou, mas você vai analisar que cotabira passo não. Me daquele que se tem muito trempang para por duna contexto concreto, você sabe que a trometrabira área o motivo vai lá conjuntamente, se bambisa mes o nota logra de arriba termino cortico o paciente é lopo by Holanda, mita seguro que den região, por exemplo na Colômbia, vou buscar centro que está esse tratamento que o paciente está ganhando na Holanda, anto manda o paciente não e na doctor na Holanda dona informação especialista na Colômbia, ou pode ser ele notário na Medellín, pero de um caso sineiro tem algo que pode buscar a maneira para pomlaga tratamento match mais melhor, mas com o dia que Aruba a stop de toma paciente não também assim também match seja para Colômbia ou para Curaçao ou para Holanda para assim tratamento não pode seguir smooth de traslado de hospital de Aruba para outro centro do caminho. Antes aí está na opibon, natural está opi trabalho, opi esforço, mas minha mira para que coco de caso aquilo não pode ser de mesma maneira. Lá pode mais claro, nós também logra para assim de mesma maneira. Paco é pergunta de paciente de corona, nós não temos nenhum caso aqui não.
pues, y si vos mira estadística, la mayoría de pacientes que pegan el virus aquí no está bien vacunado. Nós sabemos de antemano agora que acaba quatro grupos não que está vulnerável. Tendo de idade mais alta, quando não que tem certa maleza não que está debilitada na resistência natural. Em certo sentido, eu tenho que pensar como comunidade, que comunidade vai fazer para proteger e habitante não de idade mais alta e habitante não com a base de certa maleza não na resistência mais boa. Uma medida podemos consultar de Fundação Maria Dal com o Departamento de Saúde Pública a Tumatar e aqui a Comissão põe posta na casa de cuido também com a maioria de habitantes não está de idade alta e se não nota de idade alta não tem fotomaleza com a fonte grande em casa de cuido toca não resistência está mais bom. Aconselho para se visitante tem sintoma de verkoud of gripe, não vai. Agora, ainda o vírus de corona, na boneiro, na circular, pero é momento que detectar isso aí, e também chega o momento que chega, tipo de medida que tem que ser mais stringente ainda. Pero em mesma medida aqui, cada gente que tem uma pessoa de idade avançada na casa, ou familiar com uma fotomaleza, sua resistência mais boa, por tomar a mesma medida aqui. Então, essa é eigenlijk a ação mais importante que nós temos aqui. É a sentada de prevenir wanneer we exponeren. Maar zodat door die druppel lang die tossa instrumento para pegar. 2 metros mais leu não pode pegar. Ja? Dat raad je bij, zie je een minister mesa. Outra is een grande passa México mesa, que México sub boca na nicho, apoio também tá pega. Para trocar nós seguimos em medida de higiene estritamente não por pegar. Partemos sem problema com maleza na Zika, dengue, chikungunya. É muito mais difícil, você sai da sangura. É mais difícil evitar que a sangura fique cabo. Só que ela fica cabo, até a hora que ela fica cabo, para sentir que ela fica cabo. Mas no caso que essa aqui é o único caminho que estudo mostra que se toma medida de higiene na sério, bota prevenir para pegar. Já o Dr. dá a palavra. E que vai dar aquela pergunta, vamos começar com a parte de ETER. O botim, caso não sospechoso, como apresentar. Com ETER tem o acordo assim, boneiro, de comando de corção. Com rápido nós põe em contexto, o botim, caso não sospechoso, mas nós temos com procedura para o que se serve para decidir no está que a pessoa tem coronavírus. Você está bom. Nós vamos para Alcira Yanga Jansen, jefe do Departamento de Saúde. A pergunta está, ora que tem um caso sospechoso, com a testa vai. Para nós determinar que um caso está sospechoso, nós está seguindo a definição de caso que nós está mantendo no momento aqui. Então, nós está fazendo certa pergunta para nós determinar que uma pessoa que nós temos que fazer teste de bater. Então, nós está fazendo teste, nós temos que determinar que nós está tratando de uma pessoa que tem um caso sospechoso para nós seguir. O seguinte passo, o fazer teste. Para fazer teste, nós temos grupo de gente que de treino, que vai cerca de pessoa que nós sospechamos de ter vírus para fazer teste.
Nang persona nang tem que manter certo protocolo para não maneira veilig nang vai fazer teste cerca persona. Tanto vai ser que persona fazer teste segundo certo método para dar segurança. Dus tem certo protocolo em place que você toma em muestra, atau você empaquete de maneira veilig, então esse também cursou. Ora que sei vai cursou é hora nanda analisar, então nós temos resultado de 24 horas. Ora que o teste está positivo, é hora o teste sigue para confirmar. Sim. Como é que é a pergunta? O transporte de avião. Pode ser literal? Itu dura dia. Sono le due cose che vanno perché parte di isolazione importante sono poteri esperienze di persone che devono fare come parte di isolazione da una costante buona gruppo isolare in persona. Sì, per dipendere di situazione, una volta isolare persona in questa istanza potrà isolare também na cubo localizare na casa. Questa persona non ha nenhuma complicazione, potrà isolare na casa o na sua casa. Se c'è una persona che tem complicazioni in essere vuole internada in ospedale, e ora è também ospedale che è su trattamento e di ospedale também tem possibilità per isolare paziente. Sì. Però esse também, naturalmente, tem contato com o huisarts, tem contato com a saúde pública, dus esse está worden geregeld om te zomaar dat decidir gente está worden internado em hospital. Mas se tem motivo, a pessoa está worden internada em hospital, então naturalmente nós está se uso de nos linha, nos partners, no caso aqui nos huisarts, nos infecciólogo na hospital, para a pessoa vai transportar para o hospital. Então, no hospital tem a possibilidade para isolar o paciente. Se tem gente não pode isolar na casa, para isso, nós realizamos certo locação também que nós podemos alocar para não pode isolar. Nós não também papo over die adressen por motivo de veiligheid, por motivo de privacy. Insomma, che vai di nuovo per dire che il signore fa per di ospitale, si interpreta complicazioni così, che non arriva molto mandato. Con questi sono stati apparati da disgiusto, non sa che il problema più grande è il polmone, non si ovvia di grandi lavorari, si presenta con il caso di maioria di complicazioni e serve apparato, e quanto apparato colleghi è disponibile. Eu tenho verwijs mij door naar Dr. Frans para contestar a pergunta. E o Dr. Frans também over die conexão maneira. Você tem teste com outro lugar? Já bonei, coronavírus? Ainda não. Nós não nós monitorear a persona nang ku for di trempang no so comunicata comunicar com a hora com a Brenda Boneiro. Então se nós estava da ciele puro vrijwillige, não tá pessoa não tá sospechoso, pero sobre gente não estava bem fora de área não, nós está considerar caminho de transmissão amplo. Então cuidança de dia e cuidança de câmara, e nós estava comunicar que nós estava também em contato com ele, nós estava nós estava fazendo pergunta, assim nós sabe não há bem e com tem sintoma ou não, e em conversação com ele aqui nós estava seguir monitorear com a situação da canal, para com a gezondheid, para com a saúde, para os 4 dias depois com a ele.
zijn er voldoende tests? Ja, sorry. Dokter Frans, komt Dus zijn er voldoende testkits aanwezig op het eiland? En hoeveel mensen zijn er negatief getest, als je dat zegt? Voldoende testmiddelen. Ja? Zie voldoende testmiddelen. Er zijn voldoende testmiddelen. Bij het laboratorium? Negatief getest. De afgelopen weken. Ja, maar ik dat is wel een rare vraag. Oké. Ik weet niet, met het begin van de persconferentie zei ik, nee, er is niemand positief getest, maar zijn er mensen negatief getest. Dus ook gezegd dat niemand getest. Er is ook überhaupt nog niemand getest, dus laat staan dat het negatief de uitkomst was. Oké, dat is dan niet dat duidelijk. Dus dat is een reactie. Nós vai para Dr. Giovanni Franco também vai contestar a pergunta que a prensa tem e seguro onde não o nosso ponto. Sigumi ai met onde é estratégia musamire político nacional da contrato. Chico te pergunta outra vez? Não é problema, nós podemos ir. Uma contra, nós estamos vulneráveis dentro do público da operação. Estamos nós investindo agora aqui, nós somos legais. Nada mais vulneráveis, muito coendemos, sem problema, não tem problema. Pero quando apresentar um caso crítico, nós temos 10 anos de complicação, atualmente tem uma machine de gestão amigo do problema é pulmão, quanto de machine que nós temos. É um caso de emergência na moneda. Max, é uma epidemia e nunca não trabalha não tem um caso amanhã pode ter 10 casos é toma seu tempo para desarrollar tudo é medida de parte de saúde pública junto com a eficácia tudo é outra parte nós tomando tem como meta no momento que chega Bonaire e você sabe que chega Bonaire que botar assim o período que entra na Malo mais largo possível assim é bonotar com um pico de roupa paciente já e lo mobiliza tudo o qual começa a mobilizar a logo sei e se me mira com tudo é parte não tá canando de ter me tá convencer que nós podemos sei e de dois pontos tá que nós temos 9 aparatos de beademing. Sobre cada ambulância nós temos de reserva. Nós temos reserva para a ambulância, nós temos de special care. Nós temos 9 aparatos de beademing e fora de sei ainda também nós temos 2 aparatos de beademing para sala de operação. Mas nós também temos o paciente aqui dentro. Se não passar que não manda na bom intensificar mesmo dia maneira que o paciente entra que põe ele na machine se deseja mesmo só deve começar é processo para trasladar para hospital com cuidado intensivo me te seguro que a cooperação que tem aqui entre Isla de BAS e CAS, Corsau Aruba St. Maarten, o Ministério de Férias, nós belongos aí. Então, vamos ver um dado momento para a pessoa que tem roupa caso sério, isso é não suficiente. E agora eu tenho que vai de seguinte fase, que na mundo nós temos experiência de conectar, e agora eu tenho que provar, por exemplo, o tempo que tem brote de ebola na África, sobre a botim, diferentes partes do mundo, tem hospital de cuidado, avião de cuidado intensivo e isolação disponível. Através,
Hope seguro que nos no te llega a tener. Pero botín es opción aquí disponible. ¿Ya? Botín otra opción andame. Botín avión caminda con porque equipar para trasladar grupo de pessoas que está de cuidado intensivo. Pues botín mundialmente diferentes opciones. Na verdade, a opção é muito costoso, pero no momento que você vira parte de Holanda, ja, e se los visa profissional lang tahay que tem indicação para esse tipo de ação aqui não toma lugar. Pues bota de uma estrutura que camina com cada passo que pode dar, pode escalar e chegar ao seguinte nível. Mas mi não tem medo nesse aí. Mi ponto está que nós neste tesouro para como boneiro nós não chega ainda. Mas esse aí nós temos de nós mesmos. A decisão de nós visa gezegd hebben assim na minister de Den Haag, ja, então decisão para se chance que ele de 30 e vai para make não mais chiquito e botar posponer também. Sobre nós mirando agora aqui com a China está barrando, mas é fabricada não começa a trás. Já desde o futuro posta agora aqui com o suministro não está canando bom ainda, está começa a canar bom. Pois é hora aí material que vamos ter, se você mais paciente que nada, mais bom posponer, mais fácil, boa logística também era bom por manejar. Já, pois a totalidade de contexto é mestear e medida na cultura. Já, agora nós temos uma área mundialmente quase científica não que nós não atópicos que anterior sim aqui. Mas também para experto não que bisabo sabe mesmo suceder. Pero você topa outro experto que bisabo já pero de como isso assim aqui. Já quando nós temos área logicamente que vou começar 1 + 1 = 2. Sobre é fenômeno novo que nós visa na última década de informação nós não atopa. Pois cada estado que vai dar está que vai ter que evaluar aqui na Monteiro, vai ter que evaluar junto com expertos no Japão e vai ter que tomar decisão. Mais perguntas? Ora si sta considerando basta sì, naturalmente non tiene editor come ci vanno di tanto e salutare pubblico e di Dr. Franz Maria Dalle di situazione qui tu dos também a mencionar o nosso base nos máximo para evitar o vírus aqui da Liga Boneiro. E quero assim mesore uma apelação de nossa comunidade para entrar junto e assim evitar o vírus aqui da Liga Boneiro por consequência que nós não queremos plantar. Com nossa base aqui, me quero dirigir desde que por chegar na dia nosso desastre prep Bonaire que arriba o download for the Apple Store of Google da nossa app de crise standard caminha também nós põe tudo requisito na lo que tenho fazer para evitar que o vírus aqui da plama deriva nos isso se chega mesmo. Pois me sugerir também que tem possibilidade para chegar para visitar desastre prep Bonaire e também escolher na vírus, mira, tudo lo que dan puta verwachting nos para evitar que o vírus aqui da plama deriva nos isla. Erma bisa promete também não tem nodi
hacia acaparación excesivo de combustible. Assim como confirmar que tem suficiente comida na Bonaire por lo pronto e suficiente combustível para truck e auto e também todo veículo na Bonaire, pues la nuestro sentido cívico y no cada cultura es que não sinta necessário que ensina criando uma situação que nós não está desejando. Essa apelação nós temos em conta que se não nós saímos de crise aún mais o lo que é necessário no momento aqui. Pues, a sua apelação para nós manter a cabeça frio, queda tranquilo, fazer o máximo para evitar que a crise chegue na Bonaire. Assim, eu vou requerer nos mãos e literalmente nós temos que atender com ele para evitar que het chegue aqui na Holandês. Ik doe een beroep op een ieder om te voorkomen dat de coronavirus Bonaire aan. Natuurlijk, zoals zowel van Giovanni, Dr. Frans, als van publieke gezondheidszorg als hier en heeft meegegeven. Het is aan ons om dit te doen om dat te voorkomen. Ik wil een ieder verzoeken om de dezelfde PrEP Bonaire te downloaden via Apple Store of Google en deze te bezoeken bij het icoontje van het virus. Daar staan alle wat nodig is om te voorkomen om deze virus te laten spreiden. Ik zou een ieder nogmaals verzoeken om dat te doen en onze Facebook-page te volgen van OLB, om daar alle informatie die er is te krijgen en om te voorkomen dat de virus gaat spreiden als hij eenmaal op Bonaire zal komen. Daarnaast wil ik een ieder een beroep op doen om rustig te blijven en niet gaan hamsteren op goederen waar het niet nodig is. We hebben voldoende voorraad op Bonaire, zowel van voedselwaren als van benzine, diesel, brandstof. Dus het is niet nodig te gaan hamsteren en om zodoende een crisis binnen een eventuele crisis te veroorzaken. Laten we het hoofd koel houden en normaal hanteren en voorkomen dat het coronacrisis Bonaire aandoet en daar rekenen op een ieder hier op Bonaire om een steen daarbij te dragen. Ik dank het ieder en gezonde, fijne avond. Goed weekend. 94.7 Ay, mi corazón, Señor, su bendición.
rompiendo nuestro tesoro cultural. Mi corazón, cuanto esta vai, mi corazón, nero banca que mi corazón, pura que esta vai, mi corazón, stime di corazón, ay mi corazón, rico, stime di corazón, ay mi corazón. Di corazón, tengo corazón, tenemos corazón, tengo corazón, tenemos corazón. Dan auto con mi papá correqueiro, y repente mi culpa para jeito. Virou o papá wana ovo, por papá pega começa de novo. Misa kung babisa kumitabay, nandeng ako fay mi waweta kai. Misa kumita muchiyan pa kumronde, pero apa Diyos sabi sa mi ko etatina nos. Sama na lang mi pamishi, yung mainta na singkata me tumas. Pa pelikula wa kita nakas, di ko natamit yung pasadinga ko sa ki. Sinda warari papa pero natabi, sinda pensa ko wa kita suso. Tapi semiti ko yung rekang dekoro. Angka kumitin dalam miti mo si. Bisa papa ketupu galaku fe. Come mi tawake, mare di non pota manera antes. Si Dio mashe que mi poena,